الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا نفوت توك دفتر من ويتند الملخص المفيد في علم التجويد للشيخ محمد أحمد معبد رحمه الله. هذا إن شاء الله إن جنجي نياور سكي ترندين إندر نياور ويتند دين أحكام النون الساكنة والتنوين. سبعيني وندم أحكام النون الساكنة والتنوين. هذا نمر نياور جناي. هذا حروف الهجائية دي إنه سندتا إندر دين كويتند دون جبناي وهو الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء. هذا إن شاء الله إن جينا نقول جبل ويتنقل أحكام النون الساكنة والتنوين بمعنى نياور يوندر هبوغل نونو جوجي دو كوال ما هبوغل كويته التنوين ما سيدي دو جماليل جما كويته تورا هراي كواغول جوجي نديرغول دارسول جيمندي ما زلنا هيدين جانغا كوينته هونو أحكام النون الساكنة والتنوين. أحكام إن النون الساكنة والتنوين هراي كوني نياور دو هاندل لانتين إن شاء الله إنني وندما إن جانغي كويته الإظهار إن جانغي كويته إن إدغام إن جانغي كويته الإقلاب إن جانغي هند إن شاء الله نياور دي جانغي تندن كويته الإخفاء الإخفاء جاكا نون كونو بفهمتا دو كو وندما دي نياو جي دو نيكلا سواء كان إظهارا أو إدغاما أو إقلابا أو إخفاء هردي دو كونو دي يونديري مودوم كو نون الساكنة أو التنوين هراي كو دوندو دي يونديري امو اني إظهار هنا ماري كالفه جيغو تشيرنو بن هاوتيتي دي اندر جملة مفيدة إنو دين أخي هاكا علما هذا غير خاسر كو دوندو وني إنن وندما كو ويتن كو إنن حروف الإظهار أو بين دي حروف الحلق إدغامون هاوتيتا اندر كونغول ويغول يرملون أودو إقلاب كان ينكو حالفره ووتر جوجي وهو الباء إيدو فوسي دفوتي أكامنون الساكنة والتنوين سيكو حالفره إظهار هراي وقتي كما فين ينقل كالفدين ديدي كلا هرا أنيون شاكي أيو لندرال سيتاوي وني أحاورون ديري إكوية حروف الإدغام هراي وقتي كما ونو وقتي كما يول لندر قول ده إيني إدغام كدينو ماري ديدي كو إدغام بغنة إدغام بغير غنة سيتاوي وني كو اندر كالف يومينو ما ينمو den don haray ko ya yollindir hanga sa nyun choda stayno woni ko ra o ma lamu on don ko ya yollindir haranga nyun chaki wano nirte non mir rabbihim amma al iqlabu engini do ko limadha summi al iqlabu engini haray ko buri sellude e cernobe ben ko wi gol al qalbu kono konde tawde innugol al qalbu cernobe mantiq ben gollitiri halfere nden cernobe innen wondema usul ben gollitiri halfere nden cernobe buyno gollitiri mana ko yete al qalbu bi wana ulama as-sarf wa nahw ulama at-tajwid kambe be inni be nata al qalbu be nay al iqlab be nay kambe al iqlab sina dum ko buri sellude ko eno golonu al qalb de dum do kanyum ko halfere wotere jogi wa wal ba sahibi nunu sakira ma bi tanwin yasma ko tay damari ba haray waddi kema dettugol on nunu sakina watta mo mimu bimana watta mo mimu jangama katoni min ba'di abba hande inshallah haray ko nyaawori sakitoro de jangeten ko yowondiri e akam anuni sakina watani sabo ini wonde ma ko wiete gandal tajwid wa abade gande harano jogi dame bu do ko nu jangata ahkamu nuni sakina watani sa gayri dun ahkamu inna wonde ma al mim janga kanyum kadi fi mushaddada sa gayri dun do a jangi al mudud sa gayni dum do makharij al huruf wa sifat al huruf thumma janga al waqf wal ibtida hare gandangal lanni hare gandangal bimana wana gandal tawengal hara yahtaju ila sanawat fiya andungal hare ko dun cerno don do inni al hukmu ar-rabi'u min ahkam an-nun as-sakinati wat tanwin nyaawore nayabere den ko yowondiri e nunu howado on e ko wiete mase didi den الإخفاء الحقيقي أو نو إخفاء الحقيقي أسود بمعنى كل نتاء الإخفاء سود بمعنى أسود أي تجري سبوينا جنجانغو يدو جوني غلو بيته إخفاء الشفوي كان يوم كساهدي ميمو ساكنة هرا يسمعكو هيدا ماري ونبا هرا يسمعكو هيدا ماري
ba ko noynete ikhfa'u shafawi on non asuuday nunu sakina on kono kakatoni jangatamo o do non asuuday mo fiw ko dum belani haray ko ikhfa al haqiqi celo jon non alandi ma huwa al ikhfa jawab al ikhfa lughatan as-satru li kulli shay'in kusudu gol kala hunde yusamma on ikhfa'an فمثلا انه اختفى الرجل عن اعين الناس haray gorko on suudi ke yeso gite himbe ben bimana on haray kon fanida bimana istatara anhu sayni do jon ikhtafa ar-rajulu an a'yun an-nas haray kon fanida bimana istatara anhu bimana kusuda gol kala kusududa yusamma ikhfa'an واصطلاحا اما علماء التجويد سبئني الاخفاء هريكون بفاندي هو النطق بالحرف بحاله وسط بين الاظهار والادغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنه في هذا الحرف هريكم يكون بفاندي كو ويته ان الاخفاء هو النطق كو بالحرف في حال فرندين في حالة وسط ولا حقنde بين الإظهار فني غونغول والإدغام يولندير غونغول جاكامي عندي إدغام كانيو كونو سابو إني إظهار كانيو كويا ياجي بمان حال فر بيجان جانغا فير عذاب أليم عذاب مفني نينو مساكنه فيو أليم ما لازم فهم جاكامي عندي كوبيته إظهار كويا جانغو حال فر بي فير إدغام نون كانيو هونو bimana izhar kanyuno yaji halfere be ko yo wonu libre ko yo wonu hara nde yollindiraka ay halfere hay wotre ndo ne izhara amma ko dete idgham kanyun konu ko yollindirgol kalfere oya kanyun konu oya kanyun ko sertindingol kalfede izharon idgham kanyun ko aksu idgham kanyun ko yollindirgol kalfede ikhfa unon ari woni tumbo sengogo hara no yollondiri sengogo hino feeji ko do woni ikhfa mana sen fabi ikhfa kanyum konto woni ko bayna al izhar wa al idgham bimaniya dum don ko bayna ko don ikhfa woni sengogo andara e tawa honno no wodi ko suuda kono sengogo ndara honno hino wodi ko fenyina fa summiya ikhfa'an mana sen fabi jakamandi al izhar no yaji al ikhfa no fadi إن وندما عفوا إدغام نفادي إن وندما إخفاء أريوني بين الإدغام وبين كوبية كوينين الإظهار جونا جاكا مي عندي كو حال فيري ولون دي حقو دي إظهار إدغام حقو دي فين نيغونغول يولندير غولدين كونو نون هاراكونو عاريا عن التشديد هار حال فيري دي جوغاكي تشدال هار دي أورا كوبية cidda sabu sa wadi ciddal ton haray ko ndu wantata idgham sa tay anga yollindiri de sabu kala ka ciddal woni haray ko ndu wadi haray ko kalfe didi yollindira ko dum cerno jondo ini ariyan ani tashdid har hal feren ala ciddal sabu sa wadi gal ciddal to ara wadi idgham ma baqa'il ghunna harahi no mari kadi nyunca gongol izhar kanyu wattake nyuncatake jakami andi ko bayna sabo indi on nayonde taw hara hinde sidda sakko innen ko idgham wala yonde wonu kadi harande nyuncaka sakko innen ko izhar harande hakkunde don jakami andi al idgham ko tawde innen hondu de yollindiraka e tellem makka de yollindiraka don ikhfa unandi yondu e izhar e tellem makka nyunca inne wonde makka nyuncoto da don hara hondu izhar nanditi wa idgham nana sen fabi jonne misal hida mari do al izhar hida mari do al idgham elenge inni non al ikhfa haray koko woni bayna al izhar wa al idgham ikhfa on kan ko do woni joni non idgham kanyum ko dum wadete koy kalfe den yollindire o do non kanyum yollindirtaake jaka enen andi ikhfa ka kaynu den don kalfe den yollindirtaake hare hande kadi mo nandi diyombo on nandi diyombo e izhar sabun izhar kanyum yollindirtaake jonnon ka innu den don ikhfa kanyum kadi koyo nyunce don hare ikhfa kombo nandi di e idgham sertidi e izhar
ko wadi haja cerno be ni ko bayna ko hakko lew o mo sengo go mo nandidi o do sengo go mo nandidi e izhar sengo go mo nandidi e idgham ko do be ni ko wasat bayna al izhar wa al idgham katay do yollindirtake o nandi e idgham katay do nyuncete on inna wondema mo serti e izhar nala sa fa كلوا أترنا دوغي إنه هو النطق بالحرف بحالة وسط بين الإظهار والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة في هذا الحرف كنونو غنة أو كو هدو بمعنى نونتا غنغول كو هدو كا هالفيري إن فمثلا سميني الإنسان ويدو كم كم نونتي دون كله ولي إخفاء minali al-ihsan simini al-ihsan haram yollindiride don haram wadi on idgham simini al-insan don haram wadi on izharan ko mi wonu non bayna bimana ko mi wonu bayna al-izhar wal idgham bi ariyan an at-tashdidi ma baqa'il al-ghunna minna hundu mi inna wonde basimi jangay ko wi'eten ko inne مثلا إن شاء الله إن شاء دو منال إنشاء ساكو منا كو دوما إظهار منال إشا ساكو وانتا إدغاما كو يبونو هكو ندو فهمي كي كدو أجاترنو دون إني للإخفاء 15 حرفا هاري أو دونو ماري كالفي سابوي sabu fiyollu sabu inni izhar hino mari kalfe jeego hide mobindira alfere innugol akhi haka ilman haza ghayru khasir kalfe jeego ka fuddorde on don jumla ile mari yarmuluna ay bi don kadi jelu jeego la mari ka iqlabu ba woni jelu jeego e jeego woni sappo didi tawtino iqlabu woni on sappo tati sistema e nder no kay e jetati ko jelu heddo to sappo joy je hedditi info ko kalfe ko wieten ko ikhfa fami ke ko dum aja cerno jongini wa hiya al mutabaqiyatu haray ko den kalfe heddide min hurufil hijai 8 min hurufil hijaiyati 28 haray ko de no kalfe no gay jo hijaiya hedditi den bawo en ittude kalfe izhar den e kalfe idgham e kalfe iqlab ba'da huruf al-izhar as-sitta bawo kalfe fenyita de jego wa huruf al-idgham as-sitta e yollidirte de jego wa harfu al-iqlab e harfu waylutu gol bawo warta mimu fayakunu al-baqi minha 15 harfan wantande kadi kalfe sapo joy heddi aray no moyni do wahiya aray ko sad on e dali tubbudon e inde wonde masunto don kaf on jim on shin on kaf on sin on dali on to on ratu budon fa on inne tato beden e sari du tubbudo kanyum e ta ko ngal tubbudo ko de do woni hurufu al ikhfa aray no cerno be no mobindiri de fo e der gimol gotol ko do woni wahiya majmu'atun fi awail al kalimat hadha al bayt aray de mobindira e gol gimol do haray no gimol gol kanyum kadi ko non haray na gimol gol fo woni huruful ikhfa hal fere be ko ya dettu hal fere ndenka fu dorde o yusif detta sari do no jeya hurufu al ikhfa za detta dali to udo sana detta sun endo kam detta kafu on jada detta jimu on shakhsun detta shin on qad detta kafu on sama detta sinyi jede nana se fami haray hina kal fe den fu hal fere be ka fu dorde mayre dum detta dali on tayyiban detta ta ko ngelon zid ratu udo fi fa on tuqan ta to beden da sari du to udo zaliman detta ta ko ngel to udo jange ngi mon golfo sif za thana kam jada shakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da zaliman haray hede andi ko bahru الرجز مستفعل سف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضع ظالما مستفعل هري دوما ان عندي دو هري كو دو وني هونو حروف الاخفاء تيانو جون وداني ان جاكاونو وداني هونو وني اخفاء وني كو بين الاظهار وان وندما والادغام
o ala cerno jonno andintini en hunde wotere o inni ariyan ani tashdid alfe ikhfa kanyo no buri ko wiete cidde bi mana sattingol he ma baqa'il ghunna tata kadi ghunna hino heddi ko be mi madi to di sartiji do sabu ko di do innugol do ariyan ani tashdid ko dum do yaltinon idgham ma baqa'il ghunna ko dum do yaltinon izhar ba fami ke jono ya cerno jon inni cerno jon inni aw khudhil amthilati lil ikhfa'i ma nun sakina min kalimatin wa min kalimatayn jakame andini ko wiete ko ikhfa si tay woni ko nunu sakina da way mo hebo ender kalima da way mo hebo non ender kalimatayn kono si ko tanwin a hebi mo wonu ender kalimatayn me mana se fami si fa nyaawa jede jangono len jonnon e mo enuden wa ma tanwin wala yakun illa min kalimatayn ay batanu no wala ko wieten ko kalimatayn kono ko atti ko cerno don yeta ken do hunde wotere ene ko fi hon dum ikhfa wadante sabu mo yeti ken ko du woni ikhfa o yeti ken ko honto ikhfa woni o yeti ken kalfa makko kono ko hon du woni sabu ha ikhfa wala dum non defter nen do yeta ke wano no siforno den non e de balde illude wondema ene ko fi hon dum hadi ko wiete kalfe yaltayde ka dande den natora e kalfe waletede innen ko wiete ko hukmul izhar ko fi hon izhar no wadane sabu en inni wondema nunu sakina wa tanwin ko honto yaltata ka taraful lisan ga ka taraful lisan bi mana ka inna wadama ka hore dengal do ko don na o yi sayni na ka taraful lisan do jono huruful halqi kanyum konto yaltata ka dande ga jono arabu ben inni iwgol ka sera dengal yaha haka leydande maka dande dum do no woddi sonjay hunduko ene ini hala mabbe kanko dum ko mabniyun ala al-yusri hala mabbe kanko mahori ko dum ko newende de tawde dum don be inni hande kadi huruful halqi jeden fu fenni sabu hare sa inni a wadayde idgham hare anga iway woni innen ka takko dengal innen ka hore dengal yaha haka leydande dum don no woddi hare wowlo on sonjoto be inni ko dum wadani izhar jonno cerno jondo o yetaki en ko fiya dum kadi ikhfa wadana sabu ene ni ahkamu tajwid hino way wawn i'rab ko ya wowla ko fi hon dum fami ke ga duma cerno ben inni ko konu wadanta inne duma wondema duma ikhfa bayni anna nuna sakina wat tanwin lam yaqrub makhrajahuma an makhraj hurufi al ikhfa ko fi hon hidaya sudana sabu nunu tanwin on ka o woni don enen ini konto nunu tanwin woni kaka taraful lisan nunu sakina madum at-tanwin ko konto woni kaka taraful al-lisan jono kalfe wonde wadetede den ikhfa innen hide woddondiri kade yaltata don e nunu sakina e madum e tanwin ne tawde de woddondiri hande kadi on be ni ya wadu ikhfa fi yo newede kadi hebodo wala se fa dare cerno jonga dane misal وإني العدد الكلمة حرف الإخفاء مثلا حرف الإخفاء مثلا صادم جون هذا تهجدو حروف الإخفاء كان كدي نماري كالفة وادته مرققة نماري كالفة وادته مفخمة نماري كالفة بمعنى سين انتده نماري كالفة كدون أورك انتده ويته حروف الاستعلاء سيدا وادو ده إخفاءهم سيكو حرف الاستعلاء كاري أنهم إخفاء مكونو سيرتي مدايا فاهمين كيف مثلا وسميني لو جوني والانصار جوني لا جامو دي مودا اخفاء والانصار ويدو من نالي والانصار لو سينانو هذا مودي اونو اظهارا من نالي والصار سينانو هذا مودي اونو ادغاما كوي مي وادو وبين wal jonno sadon joni me bido nunu sakina yasma ko konu hikkino ko saredu hino jeya e hurufu al ikhfa kono ko ender kalima goto do mi sabu ko nunu sakina na naze fam wal ansar jonno yeso don do ko misal saredu dali to udon wa anzirhum سلتا منون وانذرهم سنانا انا موديون اظهارا سلتا كديو مني واذرهم سنانا انا موديون ادغاما
jonon ko munu bayna bimana ko biduni ariyan an tashdid ma baqa'i al-ghunna minna wa anzirhum jonon daima ni nyun tiagol hunduko ko jeya nyun tiagol fiu ka kaner kine nyun cetay ka wiete do khayshu honno no andirta a nyun tike no mojjama a nyun tiaki ko andirta jogi to kine baade sa jogi tike kine den a jangi halfere nden de laabi poyi ando nga nyun tiaki sabu sa nyun tike tigi halfere ne halfere ne yaltata fa masala sibi jogi tike no bili wa anzirhum mi nyun tiaki tuba mi nyun ciwo tuma ko wiete ko sawto ngo yalte ka nder kine a wosi mi tami kine den sawto ngo yaltata wa anzirhum fami ke do ka jona hiden duma yahande silto do no wal unsa wi ado kanyum kadi mo wadata izhar mo wadata ifa mo wana bainahuma al munkar wa anjayna jonno kan tingoldo ikhfa ndeda wada ikhfa kaka nunu sakina nyun cotoda wana halfere hikunde yeso don dende nayi nonu wa haraka kajimu mu wadita ko wiete ko gunnaw kaka nunu sakina mo wadata gunnaw wa ko do min nyun coto inaka halfere hikunde yeso don jonno daiman de la nyun kadi ko yo taw harala batti ka halfere nde yaltata do nayo mi nyunco ha ngesa mi yana no halfere nde ka yaltata do halfere be ko ya nyunco takko mayre ji ay nay do no ja hande ka nominano wa anjayna de la nyunco harala takko ka halfere nde yaltata do fami ke fa masalan do wadani misal nunu sakina yaso makko tawata haray wadani misal harako saridu harako e nder kalima goto wadani misal saridu ko wieten dali tubbudon ko wieten sunto idon ko wieten enen wonde majimo jonno maddande misal sabu nunu sakina kanyo hino wawi wonde fi kalima no wawi wonde fi kalimatayn maddande no misal wonde makka kalimatayn saddukum wido an on ko halfere ferere saddukum ko halfere sabu ko min sadda wa fami ke ga kono do ko nunu sakina kono ko enderon كلمتين لو كان يا ودو بين الإظهار والإخفاء إن ودما والإدغام عاريا عن التشديد مع بقاء الغنة فاهمك إلا لو كان من ثمرة ومن أنكفيرة ثمرة أنكفيرة فاهمك لو كان man kana jonno do nami nonu man kana sibini man kana hare mi jami hare wadali ko dabba ko do hundu ko kon uddito ombo man kana hinami nonu man kana la do hundu ko kon uddito do manoto fami ke yeso don kanyum kadi waddani en in ja'akum fami ke jonno do ko misalo nunu sakin modan de no misal harako tanwin e ni ko tanwin a hebata ko wiete ikhfasi wala no fi kalimatayn fa masala rihan sarsara rihan sa fami ke do kanyum kadi dhillin zi قولا ثقيلا فاهمين كتاب كريم خلق جديد فاهمين مودان دي مثال كانيون كدي دو ماشينو سابو مودان دي فو فأنشرنا ono yido qafon kanyu no jeya hurufu isti'la odo kanyu ikhfa makko on yaltay moja sabu ko fi onu hal fere den siko tay woni hal fere den kayre tigiri ko de urkintede hare hande kadi gollu
ñuncagol ngol yaada e halfere nden halfere nden siko senƴintede ñuncagol ngol ko yaadu e senƴingol ngol siko tawi woni ko urkintede nde yaada e urkingol fa masalan ɗo ɗo minata inqalibu 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 sabu waɗo konto jangata ko mo jeeya on huruful isticla yeeso ɗo honnu min sulala yeeso ɗon kadi min dabba innen min qarar addi misal dawbaw tin noon kañum kadi min tin o yiɗo ɗo kañum kadi mi towna e sabu ta on no jeeya on ɗum ko halfere mufakhama min tin yeeso ɗon min zawal daiman ɗen anditina ñuncagol ngol konto wonata kaka nder kiine haysum naka hunduko milata min sabu si minni min haray konto mi ñunci ka hunduko kaka nder kiine no mi ñuncoto min fadlillah wa man taba wa man dalla fahmi ke min zahir waddani misal ɗuma innen ha ɗo ko misal innen wandema ɗuma nunu sakina mi diwali no oui mi diwi ka tanwin konto mi diwi voilà masalan ka inna wandama fa ansharna inqalibu al insan andada biqintar tanzil fanfalaqo oui donc kañum kadi wa kuntum mandud yanzurun daiman koymi ñun to kono ɗum ɗo fof ko misal on ɗum nunu sakina enen en jangi kañum kadi ɗo nanen fof hari koye nder halfere wotere en jangi misal mum gon ka woni kalfe ɗiɗi joni noon jangen hara ko tanwin eyni tanwin o kañum ko ko ɓe heɓa kalimatay illahu ghafurun shakur minata ghafurush simini ghafurush haray ko ɗum waɗi idgaman simini no ghafurun shakur haray ko ɗum waɗi izharan joni noon inni ikhfa kañum ko bayna al idgam wa al izhar haray komi honɗum ko naymi waɗu tashdid fi yomi yaltin ko wiyete idgam wona yomi ronko waɗuge gunna fi yomi yaltin ko wiyete izhar min lawnu innahu ghafurush minata ghafurush mi ɗettata nunu o mi wattamo shin fi wattami waɗu idgam ghafurun shakur innahu sami'un qarib wa rajulan salama wa ka'san dihaqa sa'idan oyiɗo ɗo ko ta woni yeeso mi sikki tun ka deftere mon heɓe ɗuma falgi ko sa'a ɓe waɗi kono ko sa'ida illa wandema o yiɗo ko ta hikki ɗo ta no hino jeeya e kalfe urkinteɗɗen sa'idan sa'idan zalaqa khalidan fiha jannatin tajri وكلا ضربنا ظلا ظليلا فهمي كيكا haray ɗo ko misal waddani ka tawata hara ko ɗum hara ɗo ko tanwin e ni siko tanwin ikhfa on ko be wona e nder kalimatay
jonno ceerno jo wanda ni en ɗo ñawoje ɗen ko ɗum woni ihfa ko ñuncagol ha gasa hara yollidirali ñuncoɗa fi a yaltin izhar hara a yollidirali fi a yaltin idgham hande kadi wona wasatu ɗon bimana bayna al idgham wa e ko wiyete koye len al izhar jonno ceerno jo on inni wa hadha al ihfa'u yusamma inda ulamai tajwidi ihfa'an haqiqiyan sabu ɗo a suuɗu few a suuɗu nuno few bimana ay dali ɗo on ɗo masalan ay dali wa ka'san anga jangali nuno a suuɗimo jonnon koko ɗum nde tawde anga suuɗi ɓeyni ko haqiqi ɗo ko haqiqa a suuɗi wa husi dalil min at-tuhfa oyni noon ɗettu haray dalil on ka deftere yuɓɓande sabu en ni ceernojo dayman dallinorto e deftere wiyetede at-tuhfa haray noon ko ceernojo molanaɗo kadi égyptien jo windi nde ɗo ha deftere nde inne wondema tuhfatul atfal haray noon enen e wolino ka darsuji meɗen haray jomamayre ko innani nde atfal haray ko paykoy wona paykoy ka duuɓi o faandi ko paykoy ka gandal mi mana mo mutaki e ko wiyete gandal tajwid haray nden deftere ɗon no moƴƴani mo ina fi ko paykoy sabu woɓɓe kon ɗum faami haray ko paykoy koye windanade la ko paykoy koy ko faandi tuhfatul atfal ko faandi haray ko wondema ko defte ene wondema paykoy ko faandi ɗo mi mana hara on tigi mutaki ko wiyete ilmu tajwid haray no ceernojo no yetade gimɗi koko janguɗen ɗo fof no yuɓɓa e nder gimɗi tati koko janguɗen ɗo fof o indi on ɗum qala an-nazimu yuɓɓuɗo on maki والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد أشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضممتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في تقنضع ظالما مستفعل دائما انيني كو بحر الرجز مستفعل لا فيغو جونو سي دوما فيرتين ko cerno jom fandi ko warabi'u wayne nayamun sabu en jangino no izhar idgham wa ikhfa ko do woni inna wa iqlab ko do woni nayamo warabi'u al ikhfa ko wiete do ikhfa inda al fadil min al huruf e kalfi hedditi den e kalfe ɗo na ɗo fadil firaɗo on ɗum ɓural ɗo ko faadi kalfe hedditiɗɗen sabu enen en inni on ɗum koɗe sappo jo heddi hande kadi hedditiɗɗen fof kombo je ihfa min al hurufi wajibun ɗum ɗo no waɗɗani on ɗum lil fadil haray inne hedditiɗɗen no waɗɗi hande kadi waɗgol on ɗum ihfa sabu mo yeetikema geɓe tati ɗe o yeetakima ɗen no waɗɗi on ɗum waɗgol ɗe ihfa fi 5 min ba'di ashri ramzuha o inni e nder 15 ɓawo ɗe o jantino ɗen haray haray on ɗum ramzuha jopande majji on bi mana ka nder gimol naɗe fof woni ihfa haray halfere be no jopana inne jumla inne halfere be no jopana harf halfere be no jopana harf nana so fami woni ramzuha o inni ramzuha jopande majji on fi kilmi hadha al bayt e nder kalimaji ngol gimol ɗo قد ضممتها هراي كدوني متكندري حروف الاخفاء وكدر جمل درجا وادينو جمل غول صف ذا ثنا كم جاد شخص قد سما اي نيكو حرف بك فدرده حرف فدرادو دم طيبا زدت قنضع ظالما جونون دوما ngol gimol do kadi no mari mana e hore ko be duma yubbi ko en kol mari mana hare sifo on joma mantore kam jada shakhsun qad sama hare wanda manu o ki ha o ko wiete kon innen o towi min as-sama dum tayyiban dum hare gonno ko amuddi do laabudo zid fi tuqal beydo ko wiete kulol Allah da zaliman terto nyudo gibol gol no mari mana be kadi duma yubbudo gibol gol kadi fandaki ɗum ɗon ko kalfe ɗe mo fandi ko no waddi e nder kadi mana timmuɗo ɗum ɗon ko ɗum tindini ko wondema ceerno ɓen ari no wakkilani jama fu mi mana ɓe addante haysi ko misal tawata kono hara sara nafaji no ka nder gimol nder to ceerno jon inni haray mulahaza min al afdali hifdu hadhihi al abyat o inni o haray ka andintingol ma haray ko ɓuri moƴƴude ko hunjagol ɗiɗo gemɗi
hara inshallah en jangi ko wiyete ahkamu ko wiyete ko ikhfa hara ko do wonde hattude ka darsu men do inshallah en hiwi kanyum kadi darsuji araydi ni sabu en gayni ko wiyete ahkamu nun sakina wa tanwin inshallah darsu aro on en janga kadi ahkamu al mimu nani ngari ko wonde jango ko nunu sakina nunu howa do inshallah en jango en wonu mimu howa do ara ko mimu howa do kalfe arayde yeso makko den dum kadi en hiwi ko gebe tati jogi harayde hatta do ka darsu men hande inshallah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh